and noba silapha sanepesela sawuthakana ndithile egayi uqala xesha nalo ngoba ke ndingasakana ndiyalishintsha ikhasi ndimbonisa kakushisa nje ndidlala umbonisa kakuhle ndizayitshisa nyani andikhathalelanga uba ukubana ndifasile bantwana ibhasi ibhasi enje hayi sihamba futhi ndiyathetha enzele uba babone uba ukhona uthixo ngilapha emhlabeni fasile bantwana sizuqhela kakubi ngodrayiva sikhwelise nesithunzela ebhasini asagqiba athi uziqhelile isithunzela uziqhelele phi isithunzela jonga bhuti ufuna uba mna ndinike ngawo ngezandla ngoba wena okay qaqisa ngabagqibezele ngawo ufuna uqala ngalo lebhasi ayisengoyesu ngusathana lo ebenibambi lapha elikhwelisa nesithunzela ayisengoyesu ngusathana lo ebenikhwelisa nesithunzela yiyo loo nto benikhwelisa nesithunzela ayihambe uyiboni ihamba qala ayihambe qala sinasuka ngawubhasi ayihambe uyiboni ihamba ayihambe ayihambe qala izothi xa ihamba isiya le yena mntu unezitshixo zezulu njengoba mna ndingasethi izitshixo zezulu izothi xa ihamba isiya le ndiyitshise ngoba ndizuyibhukuqa ngoba uzawubulala abantu abendleleni izababulala ngoba kaloku ndinisilisile nina ndithi wona ufanga andishawufanga Selangilela ngenza ukuthi sicela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa ucafa subscribe button kule channel yethu Umgosi. Ewe ngenza kwethu-ke lana-ke ishaqise abaningi indaba kamama noma owesifazane othe leli bhasi nizobona ngeke lihambe. Yo, hayi uzamile udriver waze wahluleka elidumisa laduma kodwa la ngafaka igiye eliyaphambili ngane zakwethu wathi nje leli bhasi nizobona ngeke lihambe. Mina-ke nawe ngane zakwethu-ke mina-ke bengathanda ukuzwa uvo lwakho laphaya kwi-comment section sizwe ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button danko. Siphinde sihlangane nawe ividiyo elandelayo.